Tuntum chu Bollywood lampang ve thungo Bollywood actress te in nei ma a raita te kallo soidon ane pakhat na hian Rani Mukherjee ania abial pa ni thin film siam tu hlohling tak Aditya Chopra Doom series hlohling tak lo siam to tu laka fa hi abial pa laka hian apai thu shetania chumi hnu rei lo tia Aditya Chopra nen hian ein nei zuita ani anni no pa pani hi social media lama anlang tam lo lia social media an ngai na lo thu an soi tel bokani pani na konkona sen sarma kare tak lo zui to le alo mongai to laka anin nei ma in fa pai ve boka abial pa ming chu Ranveer Sarai ni in Bollywood actor ni ve thonia anni pani po hi anin nei zui ta nge bokani pathumna Sri Devi ahun laya chelo le lam thiam mai mi testaron ani po hianin abial pa film producer lar Anil Kapoor unaw pa Bonnie Kapoor laka anin nei main fa pai ve boka naw pai la hianin alano panglia a film chan tir vel lai ania chutia lar tan don chawa naw pai tamai chu mi te makti po atling hialani palina Mahima Chowdhury ani po hi kan shedan tura chuanin dil he tumara film akanin Priti unaw nu khan changve boka ma se tunnu hianin Bollywood lama hianin athom river shet tur awang talia achan yan soidan chuanin lead role anga channa tur amu ngai lo wang ni nan soi ani po hianin abial palaka ani nei main fa pai ve bok pangana Twinkle Khanna heroine Twinkle Khanna tiang shet thin tuna pasal Akshay Kumar nen hianin private yang Mumbai anin naya private anin nei chungchang hi Bollywood fans te tan chuanin thuru ka ni thlata achan chu Bollywood fans te shetan du lo wang poni ma na hetia private anin nei chan ni bera lang ta chu reporter lan dan chuanin Twinkle Khanna hianin aru ka fa alo pai ruk wang ni nan soi ti chuan Akshay Kumar ne chuan fadum tak mi pale mai chia an nei to ani parukna Selena Jaitley po hi foreign lampang mi bial pa na in ani po hianin abial pa laka anin nei main fa pai vea fa pher dom tak an nei nge bokani pasarina Veena Malik po hianin abial pa laka anin nei main fa dom tak mai chia anei nge bokani pariatna Amrita Arora hi aunaw nu chu Bollywood actress ve thonia Salman Khan unaw pa Arbaz Khan nen in nain fa pani an nei to bokani aunaw nu Malaika Arora hi mai chipian nal le sexy ate po tlan alo ni photo thina ma se tu na ero chuanin Salman Khan unaw pa Arbaz Khan nen hianin ain thathen to ni Amrita po hianin amanga imasakber le adet na sakber laka fa pai ngaila hemi ani wang hianin mi temak ti atling hialani abial pa nen reilo ten in det noin arai tamai sia anchung te inkara point ti thiam lo na aw man lekleka amai ro chu annuwa ain nei le zui ta thoni tu hnai te hianin Sunny Deol unaw nu an ron laka aunaw nu esa Deol point arai thu asoi chok veta Bollywood actress Deepika Padukone le Priyanka Chopra po ni kumasa sang ni sompo kwa khanin pasalan lo nei ve to ani kha ti chuan tu hnai te hianin an rai thu hi social media Instagram vela te an post ve to ani pakwana Sarika po hi Bollywood le Tollywood lama alarin amel tha na wang le mitming moi tak wang hianin mi pa te thinlung an ne thin le ani Sarika po hian abial pa Kamal Hassan laka kanshet ol samdan tur chuanin Shruti Hassan pa kha ani Somna Nargis Sunil Dot laka ani nei main fa pai ve boka Sunil Dot hi kanshet thina tur chuan Sanjay Dot pa ani